Amogela dikgang tsa Lesedi television tse di go kopanya le nna Thabang Metsimane a re simolola ka go leba tse di gogang kwa pele. Sechaba se gopola batswasetlhabelo ba kotsi ya base kwa kgaolong ya Limpopo kwa Aforika Borwa. Lehatshe la Botswana le le gaufi le go baya monwana tumalano ya lekgotla la Aforika ya go fedisa kgokgontsho kgatlhanong le bomme le bana ba basetsana. Fa mo go tsa mafatshe a sele lekgotla la Africa Centers for Diseases and Prevention le gwetlha lefatshe la Amerika go fedisa kiletso metsamao kwa lefatsheng la Uganda. Ena re bošeng tautona Dumaboko le mohumagadi wa gagwe ka one boko ba etelela Sechaba go gopola batswana ba le 45 ba ba latlhegetsweng ke botshelo mo kotsing ya bese ba le mo mosepeleng go ya kwa kerekeng kwa Aforika Borwa. Kotsi e diragaletseng kwa Mamatlakala mo kgaolong ya Limpopo ka ngwaga wa 2024 ke nngwe ya ditiragalo tse di masisi tse lefatshe leno le ile la di itemogela. Tautona Boko le mohumagadi wa gagwe ba ne ba etelela pele ka polo matlapa go ba gopola. Thulaganyo e ke nngwe ya mananeo a mohumagadi wa ga tautona ka one Boko a simolodisitseng go leka go thusa masika le ditsala ba ba latlhegetsweng. Polo ya matapa a jaanong e tla nna segopotso sa se nnela ruri sa nngwe ya ditiragalo tse di masisi tse di kileng tsa diragalla lehatshe leno. Ba ba latlhegetsweng ke botshelo e ne ya nna batswana ba le 45 ba kereke ya St. Ignace Zion le mokgweetsi wa bone jaaka ba ne ba le mo mosepeleng go ya go ipelela malatsi a Paseka kwa Aforika Borwa. Fa bese ba neng ba e palame e latlhegelwa ke taolo mo borokgong jwa Mamatlakala mo kgaolo ya Limpopo pele ga bese eo e sha. Mo tiragalong e go ne go falola ngwana a le mongwe fela. Tautona Dumaboko le mohumagadi wa gagwe ba ne ba etelela pele tiragalo e ya kapolo matapa pele ba patlilwe ke masika a megileng baeteledipele ba morafe ga mmogo le baeteledipele bangwe ba puso. Mme fa a buisa bao ba ba milweng ke tiragalo e, mohumagadi wa ga tautona ka one Boko o ne a kaya fa thulaganyo e le botlhokwa fela thata ka e thusa ba masika go fola ga mmogo le go fiwa dithuso tse di maleba tse ba di tlhoka. Tirelo e ne gape ya akaretsa bopaki jo bo gomosang maikutlo go tswe mo mongwe wa bafalodi ba tiragalo ya kotsi ya teraka e neng ya gapa matshelo a baithuti ba sekolo sa Matsha ba ka tshwara bofera bongwe. Lehatshe la Botswana le tsere kgato e nngwe ya go nonotsha go tsibogela kgokgontsho ya bong morago ga go etelwa ke lekoko le le rumilweng ke lekgotla la mafatshe ya Aforika. Thomo e ne e tsepamisitse mogopolo mo go tshegetseng maiteko a lefatshe leno a go amogela le go tsenya mo tirisong tumalano ya kopano ya Aforika ya go fedisa kgokgontsho kgatlhanong le bomme le bana ba basetsana. We've had 3 layers of consultation. So the first one was with civil society, members of civil society. And from that initial engagement, there were thoughts about where the members of civil society felt that the convention lacked. And so since then, we went back and we said, okay, if there's this part, let's bring on the national, we were meeting them as a ministry. We thought, let's bring on the National Gender Commission as well, because they are to be, the guide on strategically on our national gender agenda. Following that one, the National Gender Commission also issued their own position paper as well, in terms of where are we and their thoughts on whether to ratify or not. And this was to make sure that nobody's left behind. The third set, we then said, you know what, Botswana at home, domestically, have asked questions about this convention. Why not bring the people, responsible custodians of the convention, to come here and meet with stakeholders, including civil society members that had questions about it, including members of government who will then also view our request. I think the next step is that we will ask Cabinet to endorse signature, would be the next one. But we didn't want to even get to that level before we'd satisfied ourselves that every member of society had had an opportunity. That's part of why we were transparent with every single stakeholder that the AU Commission delegation were meeting. We wanted to make sure that the public's also aware of all of the activities and all the interactions, all of the consultations that we're having, to be transparent and accountable about the process. And I can attest, as a matter of fact and law, that Botswana is actually ready
for the ratification of the EU Convention on Ending Violence Against Women and Girls, because we've had the opportunity to engage in constructive dialogue with Botswana, looking at the legal, legislative, and institutional framework for the promotion of human rights. And in particular, we've also received the report of Botswana under the Maputo Protocol, and we are soon to be engaged in dialogue. But we've taken the opportunity to review that report, and we can also attest to the fact that the issues that are relevant to the convention, that the convention relates to, in terms of state responsibility for the promotion and protection of women against violence, in terms of prevention, in terms of protection, in terms of response, and in terms of ensuring that survivors are at the center of any response, in terms of any violence against women and girls, in terms of making sure that communities are part of the process, including civil society, religious leaders, traditional leaders. From what we have seen, Tautona Advocate Dumaboko o kopile Batswana go tlhabolola lenaneo la boleng jwa thuo ya bommamtšhe ka botlalo a re mohama o na le bokgoni jwa go tlhama ditiro go fokotsa dithoto tse di rekwang kwa ntle ga lefatshe leno le go na le seabe mo go kabakanyeng itsholelo ya lefatshe la Botswana. O buile se bošeng fa na etetse lefelo la go atisa bommamtšhe kwa Dibete. Tautona Dumaboko wa re lefatshe la Botswana le tshwanetse go oketsa ditšhono mo teng ga madirelo a bommamtšhe go nonotsha kabakanyo ya itsholelo le go tlhama matshelo a a tswelelang. Fa etetse lefelo la go atisa bommamtšhe kwa Dibete, Tautona ne a re lefatshe leno le tshwanetse go fokotsa go ikaega ka dijo tsa bommamtšhe tse di tswang kwa ntle ka go rotloetsa gore di lengwe mo gae. O supile fa sonobolomo e le nngwe ya dijalo tse di ka lengwang mono gae, a re go okediwa ga temo go ka se tshegetse madirelo a bommamtšhe fela, mme go tla sologela le makalana a mangwe a temothuo molemo. Tautona Boko o kopile balemi go dirisa ditšhono tsa dikgwebo tse di dirwang ke madirelo a golang. Industry go tewa a whole value chain. Go na le bommamtšhe, go na le thulaganyo ya go ba tlamela le go ba tlhokomela, go ba tsadisa, go ba oketsa, go tlhomamisa gore ga bana malwetse, ba itekanetse, gore ba tle ba re he maduo a re a batlang. Ke kgwebo gone mo. Bone bommamtšhe ba dingwe tsa dilo tse di ba tlamelang ke dijo tse ba di jang, tse e leng gore go a bonala gore ka sebaka di ntse di rekwa ko ntle ga lehatshe. Mme ha o lebelela ke dilo hela tse re ka di dira mono ra di lema, bangwe ba rona ba itebaganya hela le go lema. Gate go na le sunflower mo feeding ya tsone, go raya gore ha godimo ga tsotlhe tse di ka lengwang go nne le ba ba itebaganya le go lema yone sunflower. Ba e lema ka gore ya go dirisiwa go dira tsone dijo tsa bommamtšhe. Ke leboga gore le bone ba Lands and Agriculture jaanong ba eme ka dinao go tsosolosa thuo ya bommamtšhe le go tlhomamisa gore this industry ya emelela e tlamela botlhe ba ba amega mo go yone, ebile jaanong e tsosolosa e bo e kgothatsa kgolo ya temothuo mo Botswana. Mme ke leboga gore re bo re kopane gompieno. Sengwe sa dilo tse re dumalaneng se le lona ke dumelang gore la se dumela gore se ka emeletsa itsholelo e ra emisa go ikaega thata mo ditaimaneng le ditswammung ke temo le thuo. Mme re tshwanetse re tlhagagale, re tlhagale go e tokahatsa le go tlhomamisa gore bone ba ba e dirang e ba boelwa ebile ga ba sokole mo go e direng.
Tona wa lephata la lefatshe la temothuo Dr. Koloti a re lefelo la go atisa bommantshwe kwa Dibete le le tlhamilweng ka ngwaga wa 2006 le ne la tsosolosiwa ngogola morago ga dingwaga di le dintsi le na le dikgwetlho tsa go dira. A re tsosoloso e setseng ntsha maduo a mantle ka go setse go thubile bontshwe ba 269 mme barui ba le 29 ba tlametse go fitlha ga jaana. Dr. Kolotuna a tlatsa ka gore lephata le ikagile ka go ntsha bommantshwe ba feta 6,000 pele ga ngwaga o wela e le maiteko a go godisa madirelo ao le go ngoka Batswana ba le bantsi mo thuong ya kgwebo ya bommantshwe. Mme se ngogola ne ra kgona go thuba bommantshwe ba le 269 ne ra kgona go supply di-farmera di le 29 tse mo go tsone re tsweletseng tse re ba tlhola go bona gore ba tshwere yang. Gampe ko re mo maikeelelong a tsepameng se ya gore re atolose bogolo jang our breeding stock. Re tshwaragane le ba wildlife go kapa bontšhwe ko game reserve-ong gore re to go oketsa dipalo tsa rona ka kwano. Kiletso ya rona re lephata se ke gore monongwaga ga go padile re thube bontšhwe ba heta 6,000. Molaodi wa kgaolo ya Francistown Shabongwa Matseka o gwetlhile bana le seabe mo mohameng wa bojanala go tsaya karolo mo go shafatseng molao o mošwa wa bojanala o rotloetsang kgolo ya dikgwebo ebile o baya lefatshe la Botswana sentle go ka phadisana le mahatshe a mangwe. Se se tla jaana morago ga gore bagwebi ba di-guest house ba ntshe matshwenyego a bone ba kaya fa go thatafadiwa ga melao le ditsamaiso dingwe mo mohameng wa bone di tsweletse ka go ama dikgwebo tse di potlana. Fa bua kwa bokopanong jwa go sekaseka molao wa bojanala wa 2009 bagwebi ba ne ba kaya fa molao o sa ba ema sentle ka o baya di-guest house le dihotele mo sekaleng se le sengwe fela. Ba re go bewa mo sekaleng se le sengwe fela le dihotele go bakile gore go gagamadiwa ga tsamaiso le kotlhao di ame thata kgolo ya dikgwebo tsa bone tse di potlana. Bagwebi ba di-guest house le bana le seabe mo mohameng wa bojanala ba re molao wa bojanala o mo tirisong o baya dikgwebo tsa bone tse di potana mo sekaleng se le sengwe fela le dihotele. Ba re se se bakile gore dikgwebo tse di potana tse di-guest house di gagamaletswe ditsamaiso tse di thatafatsang kgolo ya tsone. Mogopolo e neng ya ntshiwa go ka rarabolola matshwenyego a e ne ya nna gore go sekasekwe dikothao ka go harologana ga tsone go lebile mefuta ya teseletso ya di-guest house ya go rekisa dijo le dinotsididi di akaretsa bojalwa ga mmogo le melao o okametseng dikgwebo tsa bed and breakfast. Motshwarelela mookamedi go tsweng lephateng la bojanala ke Baabetswe Tlhwala o ne a kaya fa tshekatsheko ya molao o e le go leka go ntsha dikgoreletsi tsotlhe tse di amang kgolo ya dikgwebo tse di potana go akaretsa botlhe. Molaodi wa kgaolo Matsheka o ne a kaya fa tshekatsheko e tla tsamaisanya le ditsamaiso tsa ngwaga wa 2021 tsa bojanala ga mmogo le maano a dirilweng go tlhabolola mohamao go tsweng mo ngwageng wa 2023 go yeng go wa 2033. O ne gape a kaya fa mohama wa bojanala o ntsha selekanyo sa 3.7% ya ditlhwatlhwa tsa dithoto le ditirelo tse di ntshiwang ke lehatshe leno. A re mohama o thusitse go ka tlhama mebereko e ka feta 30,000. Tlhwala o ne a gwetlha botlhe ba ba na le seabe mo mohameng o go thusa ka tsotlhe tse di tlhokegang go ka tokafatsa mohama wa bone. The review of the Act is necessitated by the need to align to the mandate of the Department of Tourism with the policy of 2021 and the Tourism Strategy and Master Plan of 2023 to 2033. Tourism plays a very significant role in economic growth, job creation, cultural preservation, and community development. Therefore, it is essential that the legislative framework guiding our industry remains relevant, responsive, and aligned with current opportunities and challenges.
Tourism is one of the strategic sectors that government has earmarked and prioritized under the Botswana Economic Transformation Program, popularly known as Sechaba. Fa re le batsa mafatshe a sele, mokgatlho wa botsoga jwa Sechaba mo Aforika o kopile lefatshe la Amerika go emisa kiletso mesepele mo lefatsheng la Uganda. O supa fa lefatshe leo le kgonne go busetsa seemo sa kanamo ya bolwetse jwa Ebola mo taolong. Le fa go ntse jalo, bogogi jwa botsogo bo tlhagisa ka seemo se se kwa lefatsheng la Congo ba re se tsweletse ka go golela pele. Lephata la Aforika la taolo le thibelo malwetse la re lefatshe la Uganda le na le dibeke di le 3 le sa gatise pego epe e ntšha ya bolwetse jwa Ebola fa molwetse wa lone wa bofelo a ne a gololwa kgwedi eno e rogwa. Fa bua kwa bokopanong jwa lekalana la botsogo la African Union jo bo neng bo tshwaretswe mo Ghana, mookamedi wa maphata a taolo le thibelo malwetse mo Aforika Jean Kasea a re mafatshe ga a tshwanela go bewa ka fa mosing tebang le go nna mo pontsheng ka kanamo ya malwetse go tsweng mo mahatsheng a bone. O supile se morago ga gore Lehatshe la Amerika le tiise dikilelo tsa mesepele mo mahatsheng a Uganda, Congo le South Sudan tebang le gore kanamo ya bolwetse jo e jwelele mo dikgaolong tseo. Le fa eme kgatlhanong le kilelo mesepele mo lehatsheng la Uganda, Kasea o supile fa kanamo ya bolwetse jo e setse e tsweletse ka go golela pele mo lehatsheng la Congo. A re lefatshe leo le setse le gatisitse dipalo di le 2,300 tsa bolwetse jo le dintsho di le 900 e sa le ka kgwedi ya Motsheganong. Maphata a taolo le thibelo malwetse mo Aforika a re go tlhokana le madi a kanang ka $1.4 billion go leka go busetsa seemo sa bolwetse jo mo taolong. A tlhagisitse fa go sa potlakeleng dithuso tsa madi le go baya seemo se leitho thata go ka felela go dirile gore kanamo ya bolwetse jwa Ebola e nne nngwe ya dikgatiso tse di gogang kwa pele mo go tsotlhe tse di gatisitsweng pele. Pego eo e ne re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa Lesedi Television go tswa mo go nna Thaba Metsi Mabele le koko lotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe ya Lesedi Television. Lesedi Television, polelo ya gago, lentswe la gago, lesedi la gago.